دنباش بینران جلای سروک حکومت هرما کردستان و بریاره کاتیدان کو او بریاره جی او کو 2000 تن هنارن خمالی بهنه هنار دکرن بوش در ولاتی کو ج 4 ولاتان پک دهتن درباره وی بابتی هم دبو چنا جوتیار ولاتیان ورگرین که ار اف بریاره دی چند گهورینت کرت چاندنه و برهمن خمالی دکتن هیچ گلمه دا بینربن بوم ام هیویات کین اب بریاره جه غدا جه ممنونین ام ممنون الحكمة آخاين ببرياره بو مبجه بینید طبعا من هكا بو بريور هميد اوجي ده نور بو هنوريه بو سيفيه بو خوخي ومجمج يعني بو كل فيقيه بو تريه بو كل فيقيه بو جوتيوري بو هميد تشتويا ام ممنونين ام نعمتا خدايا هكا تشتبه بلكي همو تشنبيد دستو دليل ما بقرن ام همو شو لكي بكين همو بوغاني يدي ام نشيني بكين يجيب خدي مو يدي ام نشيني صغبير كي شلبين مدار كتن هم بيجي مو بوچيه عالم همو مروفيد ما همو ايكي ديت بابو بوچهين ود كان هوا حكوش تين زحمتي بالردبان كبر همي هوا بابا والله انت عقد ماما هنور در تنه حلنينه هنور در تنه لازم هنور در تنه نبيتن افا لازم معملو وكان افسيفا تيود بيني شويه افسيفا حبيب كان شربات كان مربى كان خال كان هميتش تشتي فلوح جينوتا لفيت بلو 5 دينار بچيتن نكتب شي بروريو بني سيفيت بروريو بني وون بچي دي كافي تو نجي بچي البني ون هدي سيفيل بني يا خدي قبينو كات فلاح دمر بو لازم حلا كي بو ببينن معملو فكان حكومات وار جريد في فيقي نه بس هنور وقتني لازم سيفه ولا كذا هنور كيمن سيف هجر هندي هنوران والله ان شاء الله ولا بيتن ان شاء الله ولا بيت كروتا تشوي بدو تشوفيترون ما مشي حسكين ولا بيت ان شاء الله ولا بيتن هذا برويرو جه خدويا وخش بريورا وهكا بيجري بيبكان هكا كود بيجن تطبيق كان والله دوخوزي هكا معملو فكان هر منطقه كي معمله كي فكان فيقي علماء وارجران كان مرابط كان فيقي كان مثلا شوفي ناتها في بني سيفي هون بني ميوتري كان شربات كان مرابط كان دوشوف كان هميتش هذا معملي تشتي ما خرج تركوتين ما ديبوش تركوت بلوش ما باب خابيتا گلک بریاره که جه خدا گلک باشه و انشالله دمت بین هنده ما دیجی بچنش در وی ولات یعنی وکی غیر تشتل دفمه و محاوله که بکن بو خیاری جی گلک باشه با ایوا 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 ام گله حس کنم اجیب چتش در وی ولاتی و بریار گلک جه خدا که بشینجی درگاه بگیرن نه نه تشتی اش در و بین داخلی ده ودي بريارك باشه راستی اما یه تشتیش در و نیت بو ما چتره بو فلاحی چتره تشتی به پاکش کن چرا در و باشه گله باشه یا وقتی سروپی کن باشه یعنی پاکش کن گله باشه واسه بریارک جانه و یه ونه قرن فروتجی و بو پاکش کن یا راستی